meran budu antu anu bajeung. Assalamualaikum lanatillah hai meran paseh. Kah na katulilun meran paseh. Lun bang kandung abusi meran paseh. Jadi ku harap sangat bakah pe coba-coba kah pegah ke adik lun yang kongkon. Pe coba-coba kah ka fitnah keluarga lun. Nah kadengo meran paseh. Meran budu antu anu bajeung. PJ Belanda. Bid anu bajeung kah ma ke oi Belanda wai. Ku harap bakah meran pe kah coba-coba fitnah yang kon-kon kadolun dan be coba-coba kah puru keluarga lun. Lun bang kandung abusi kurang ngasien. Nyo memang kah na gentleman kamumpong lun. Peka pegah lun na kula keruko bakah siba puko ma ke anu bajeung. Mukah anak kuturi bui. Memang kah bit anu bajeung kah kon bije urang kah bije binatang kah bije Belanda kah. Hai meran paseh. Meran anu bajeung. Mama ke Belanda orang pap ma ke apa? Bansa publon ngrawa. Gagamnyo gamji lun kon gam tapi kah kamumpong lun urang mio kanjen telka. Lun bang kandung abusi lun. Napili aku sebut na lun. Zai huri mana kaduson na lun. Jadi memang kah hai bui an agam kapumpok ro ke ngolun. Memang kah han ka kejejak si ro ke hai bui mata kiro. Kaba panglima kah hai bui kapumpok ro ngolun. Nah kadengo. Meran mata kiro. Anu bajeung mama ke Belanda hai anu bajeung. Bangsa publon ngrawa. Kapega ka dolo itu na ulama to yang itu na yang pama ke. Kena itu na ulama wari nabi. Yang ditenak lagi berkata pelika uronyo wahai meran pasai anu bajeung mata kiro. Yang ditenak lagi ulama waris Jokowi bangsa paju proposal bangsa kirim proposal ba Indonesia. Pe salah paham kah hai mata kiro. Nyo memang jih ditena ulama wari nabi kabrokon kasingan dabahai. Ulama wari nabi yang jatang mayang tena ai bui mata kiro. Nyo ulama wari Jokowi yang ditena lagi. Naya kah halang kawan ulama Jokowi.